Праздники в нашей семье – это нечто особенное. Ну а какой праздник без угощений и щедрого стола? Все самое вкусное для такого стола мы берем в новом семейном супермаркете Инка Трейд. Ждем за вкусными покупками на Дзержинского 42/2. Эксперттар аспыт береге тоғылан әттелерде қаз бірдей торт тұспа біременік ирдирин. Қолы бұрын начинка қасыре біремеға пропиткаламы болуқтақ. Кереме қасыре біреме сойытылығы болуқтақ. Отчоғын әрі ұлычу шүгей торт болын тақсы. Көрдігіт қаз бірдей торт. Сыранны сылбаны біремені бірінені көрдіріне. Онтын біліңні сұрудақтара. Маннык. Кенелер 5 час иннене начинкаларын бәлемнектәқтір. Мантан бір кыттылақ, төт аңар час биремедін анары сылджар. Торт астағына отудынан 4-5 час кереңе боларынан сибәстен кыттаатчылар бұд финал инненәңе күн начинкаларын бұхардылар. Түміктүр түхімаққа үз финалист әрді бәлемнәбіт торттарын кергет ектірі. Түйінлері үлі көсті оргүйда, ұстуджие міннеге сытынан дыргүйда. Кыттаатчылар бұд сарсыңы әппетместақ күнге барадың бәлемнән бүгінгі күнлерін түміктәтілер. Чәбіт-түбіт, харсыңға дере. Төкіннен күнді көрәтшілер. Үмміт саңа 2-тігінші сүрбе 5 сылынан ететегі стендік әғардалейбін. Мен яқа бері кәпсияқтың бағарабын. Мен бұл бара яқа ұйтатшы боларыбын. 10 үз кейлені бірақтым ден қайдағай. Тоғыда таққана тортқа түйінем де хамабытым. Нағам алажаспын де? Жақыттатшылар бұд бөлін торттарын астабыт болуқтақтыр. Бәйім дағаны бөлін түйін ұтыйбатым анне, долгуяммын. Тағылы бұд да? Аттаны бағылыста мен ұларар. Хағылыққа. Куяр сетім кәпсирінен сағымай улақан торт мороженое пекинген орбуттыр үйі. Ағыз түхінші тонналағы үйі, оны 32 түхінші кәртчікке үллереннер жоны күнділі әбіттер. Гендегетігер, сақа көрдерір уанна хетінлерер компания бастың кондитерден меп меннегес берейтін көр олар оғыт. Онна ұтатчыта мен Бұлатын ойынскай атынан Сақа академическай театрын артыската Жанна Ксенофонтова Федорова. Бүгін кыйылағы бұхарар, түміктүр күн үйнен кәлі. Жа, кем бастың кондитер болары? Сотыры кемінен білек бет. Күнді күттатчылар. Әгендегетігер үз қолбукаларда остоллар туралар. Бумантан талықтақ қыт. Олғына баран болғойың қаз бірде қолбука егер әйе сұрудақтар ғыт балылар. Онан болғымталақ болу. Айсен әйгіттен хағалыққа. Айсен талла. Ана Оксана тал. Оксана деталла. Ча Юля әйеқа бостол тегісті. Ча күттатшылар бұд хорудақтарын таллылар. Айсен. Айсен заданияғын көрекқа. Жара арый. Тый! Үйга кыз оларарын талла. Олата оңорор торда. Бұ кығы күтті, оны үйі күтті сетімнәқ болуқтақ. Аны білген Оксанаға барыққа. Оксана сарудаққын көддір. Бұ күнді кыз. Туақ тек қойбе беті болылар. Бұ күн бұғылақ. Қарағын симпет кыз кәндегер болылар. Хақалы оғыр бар. Дәр Оксана, ән тордың
Буан юру кытта хирәстәк болуктак. Ре Юля ари. Тередер кеттер. Сака жөһөгөйө түбәстә. Түмүктүр бери битигер кыттачылар битигер ситихили багары кайы. Кыттачылар бит туттар териллерин остолга белемнәтиләр. Онны киниләргә туортларын оңоролларгар 2 час берилләр. 1 2 3 сагалаты бит. Üstmestekten hava. Ya bastan bu anda. Oy. Kamu gobzan. Ya ama gidiyor provalarını baştan kendine. Canım ne bekliyorsun? Siguri. Kayak natural. Berhasil. Yes. 1 2 3 7 6 5 4 3 2 1 Bitti. Мен атты бар, мен негес әйге чулулара, уанна улулара тураллар. Жүллүр сүбе. Әрді жон кондитер болуқтырын сөптен сананы бігергеппет Артем Винокуров. Сақа серін кондитер әйгетін тұтақ жонуттан бірдестері Юлия Шапрак. Торт феята Мария Столярчик. Уанна мен атты бар турар атырбыт тігін дархан ресторан шеф-повара Константин Матананов. Билеген жүллүр сүбе қас бірді торду амсаяқтара, ехін тағын ұрытықтара, итағахын табылыбыт өрітін сыналықтара. Ол еннені қас бірді кыттачы бәйлерін торттарын презентациялықтара. Михаллана Жербьевкаға бұл жағы өтіріспіті. Наға интригерге өтім, қаддара ұлақатыны күйіп бітім. Қанығары бірағынник тематығар оңырар бұл болу деген қана аудым. Қайдақтағаны мұндық жағы өтіге деген аудағым. Бұтын бұлағына ұрты күйдур ең біремі хоқ бұлаға дей. Мұны өйбір кәлбітер, что жағы айиден сылғы айыты дей. Ол ең бұлағына сылғы ғотын көрдірекпін бағар бұтым. Ну, конечно, атымдық представляйды абытым. Но мұндық табылдыңна тұқайдақ қуарынан. Меха булланы жеребьевкаға бұл күн түбеспіде, күнден тема түбеспіде. Олық прям күні кітта ассоциация меха изамалт кәлбіде. Олығын булланы бұл материалыламын әрейден немде қап.
Ага, онна булана тон сахалы темаларда жөһөгө, күн, ый кыха, олхем булана именно сахалы булуктак темен каябытым. Михаил Тибесте бу маннык онюр манна боллагана ыйга кысаларар. Онна манны көрембарамын мен сразу өйдөн келбитим ый кыхаден мультиги. Бу оңорба боллагана албах тох техника туттататым. Холобур боллагана бу таха тох тунан холонтар бетонный ганашнан. Велюра хайбар батын гына онна эбидин маннык мелко краскопультнан маннык велюра оңордум. Убастабыллах жүллүр сүбе. Тортар тас көрүңнерин сында булгар киребит. Онна оңюру кытта төһө жөрөспедин эми бахарабыт. Константин урутен хагала. Затым мен көрөбүнөн кыжык кыттачылар наха кахаллыбыттар тортабы кыжык кехи тыгытен ажытен багарбат же кырахабай байлар. Манды ота биле амсайын көрөкпүт. Онна философска хогус кехини токуйдатар хогус бу идеяларын үшөбат тухамыттар диханым. Бия, туохтен эбеңете? Мен бу техника түнкөддүм хэп. Ол себех техниканы туту. Качыктар биреме хигер 2 час хигер кондитерскайга туттулар техниканы барты керде. Бартын керете туттубуттар. Бу велюрттан хагалан, кремовый покрытие, ганаханан покрытие, мастиканнан үле, изомальтынан үле. Бу шоколад үлете. Бу мандык бартын керете туттубуттар үйөн колбан. Олихин кыттачылары олус кайгатым. Бу холобур онтон ый кыгар элбэх өң тутулду батти не уже биле арыз держаннай, биле серей, маган, кристаллическай, маннык үчүй бадык таппыт. Онтон булана бу сайынгы тематикага уже күн темата яркай болара биллер, маннан тон биллер жала булладе элбэх өңө хок кайдах таганы хатаммат. Полностью маннык тематикатын арыярга бу маннык элбэх өң химбир тутулуунады курдук. Бирик өңөңнән кайдак таганы эмбу теманы арыйбаккын. Олехин ыгык тематы болар булладе холобура. Олехин бу холобура сөпкө бартан тухамыт яһаныбын. Онтон бу жахагай тордугар өйдөнөр курдукте ментон жахагай онтон биле элбэх эрен баран өңө сох. Бирик өңөнөн көрдөр бите бу манна оройгар нахачы маннык маган сурахыннах. Ол кастермантан. Это уже финал. Тут накаляется обстановка. Про первую работу скажу, что торт выровнен, опять же, идеально. Он сделан под велюр. Там всегда нужно острый угол, ровные края. Работа выполнена в этом плане хорошо. А вторая работа чуть-чуть мне показалась неровной, потому что торт достаточно большой. Видимо, он ходил, немножко ли потаял. Но, опять же, мастеру нужно как бы всегда развиваться в этом направлении, в любому. Это как бы набивается рука, и потом уже будет как по наитию все это делается. А третий торт, наверное, самый сложный по форме. Я понимаю, что такие торты очень сложно, знаю, выравнивать сам по себе, да. Работа с ганашом, опять же, ну, чуть-чуть мне показалась грубоватая, потому что с ганашом тоже уметь нужно работать. Ну, в целом, ребята молодцы. Кусобой рецептор бит бала барта угунна. Уедда көттө. Понравилось, что торт не приторно-сладкий, очень такой равномерный вкус. Вкус малины присутствует приятный. В середине запеченный чизкейк, он здесь абсолютно вообще в тему, хорошая идея. Очень здорово, что дополнительно добавил в крем-чиз малину, тоже дала такую дополнительную кислинку, не банальность. И интересный бисквит влажный, пропитанный, вот не могу только понятие. Тоже не приторно-сладкий, с такой хорошей шоколадной ноткой вот у него есть, сливочной. Коржиктара отой идеальный буспуттар. Она бу чизкейктага, бу араханай амтаннах начинкалага. Самый раз бит. Геолог бу юхетте атын амтаннах курдук, боллара атын амтаннах курдук, она бу шоколадный ганаш амтаны мен хамнигесе бит. Били шоколадный привкус эме бар. Онна кытана каппытын болбата ровно мене чейден алды вактебе кудука хакия ягар кирен уллан калар онна тох бар биле эпикерлик рецепттерден барта огуннулар. Тонда бу шоколадыкта бу малина креме бете бассырды. Колор наха сладкая батах. Колор сладкая хүлэ. Хахарда. Хахара ровно яхаб. Так, я фанат морковного торта. Очень люблю этот вид бисквита, но, к сожалению, не все его любят в Якутске. Вот.
Очень пористый, приятный вкус специй, не такой, не сильно выраженный. Оригинальная идея использовать не обычную просто карамель, а в виде мусса. Это очень тоже свежо, интересно. На самом-то деле, нахаминигас торт, мана была на больше орехам танакалер, она грецкая орехатын пудагайгана ультурпита үчгай багайы, кейтигер мехидабет, сиригер, она бу карамельная начинкалага, бу ортата апельсиновый мармелад ке? Мармелад. Ага, бу мандык начинкалардагына жөй болан бербит. Оны бу Оксана өссө кергетен бербит, конфи эппит, карамельный мус эппит, ондуката бу амтаны байыппыт. Ой, сөп. Ата еще бата тут тох техника деха, да? Бу каста көрүң сложнаха өссө әлбәхудут те. Бу әлбәхтугут тут. Олен минигес шо багажик кедровитер тугалах. Шифоновый бисквит, видимо, ванильный, и клубника — это очень хорошее сочетание, идеальное, никогда оно там не надоедает, прекрасно сочетается. Здесь клубничная конфи, клубничный мусс, мусс очень нежный, воздушный, бисквит тоже шикарный, не у всех получается. Тохтарана кыджак лишняя гох, били не слишком били наха минигеhe сох, наха туга гох. Огобай, мин наха хөвлүү маннык торду. Спокойный бисквит, да? Бастатынан туран хэб нейтральный амтаннах. Онтон эмиске күстэ амтаннах конфи, оны бартын хымнатар, колбур, теңнир, муз. Онна олох битегер дери кини олох рецепторгын бартын огундар шоколадынан битер. Вообще олеген барта мандык табыс столору арылдыбыт амтан болон таккар. Ото кадар дияга кадар домашний хос деханатым. Минигес шуйбай. Да? За. Механах бар. Устук баарыны болара болу бухры. Аннык. Аннык. Тас көрүнгүн даганы, ихин даганы сеналыр Аллах. Жебелеген хамай тыңағыннақ, самай долгутулақ, самай сытырқай түгенге кәллибит. Жүллүр сүбе кем тордун бастын диребети. Жүллүр сүбе? Мен буллагана обязательно боллар, я бы не дох темете, холопра, что у меня вот из-за ман не получился гейм хогать. Специально мандык нам делать, тогда тренинг потархайны хаджа. Фото чехне век. Как есть, да? Он кычык багар Моментен. как есть, тениши куртки. Жатоғастақ кем үйнен кәлі. Кем бастың кондитер бол бұтын, ағаяқ мүйтеннен бірек бет. Ол иннена Светифай кондитерской сығыры түріттәтчілерігер Роберт онна Ольга Едреевтарға тыл берек бет. Дарабаларын күнді кыттачылар, жүллүр себе онна күйөх экран көрәтчілері. Бастатан туран беге барагытын кәлбет саңа жылынан ағардалейбет. Бүгін бұл студияға ыңырылдан кәлбет бүтіттен олы сөйрәбет, бұл берейлері барытын нахасы білән көрдібет, кыттачыларға бараларғар үсірәқ бүттен өжі бұппет. Бәйбет беге үс аулақ бұт, олығын менігес ағылығы әлбәқті ылабы, ылар, оны хакастыр боламыд, маннык, кондитерскай оңа хоқтар маркетплейстарын оңырарға бағарымыд бұд. Маркетплейсері бол баққа екі сығырын оңыр бұққыт, екіге Sweetify бизнес ден кондитердарға аналлақ. Сығырыға керен мағын ағыған сәп, каталог оңырын рекламаланан кэшбэк, welcome бонус, купон, пуш, рассылка, Она датын инструменттері тұттуғын сөп. Онан еге кондитер болаққытына жүкускайттан әрі бол баққа қаз бірге қораттан оны деребнеттен бұл QR кодынан кейрен регистрацияланы қытын сөп, барыта босқо бағалысты кейрен менегес ағалы қытын келерін рекламалан онына атылан.
Онтон минеге сахалыгы сиргиден хөбүлүр боллахатна эме 2 QR кодунан киреңит маркетплейс битигер кириң Хакастан билген онно розыгрыш болотурар 16 айфон атын сыналак бристери кыякатын сөп. Сахасрын кондитердерин бараларын Certify битигер катахабит. Онна бүгүн номинациялах кыттачыларга бараларга биге приоритет турураммыт маркетплейс битигер бастыкы местелерге турурухпут. Едриевтер же керген атыттан, онна ванилла мағығын атыттан туттарықтара. Яна Андросовага. Яна кәке? Кандалибет. Хас бирди кытачы кырдык чакчы истураттан кыһыллан иһеллен оңорбута киһини сөхтөрөр. Онна мен үйөрбүтүм ден хеп бу манна холбура саңа сагалаачылар кыттыбыттардан эми үйөрдүм. Биле кастахыл астабыт киһи билен туран торда атын быдан атын көстүләк болар була. Жонтон саңа сагалаачы киһи үлете. Эми арый боростой болар. Онотон биһиги бары кондитердар эми инник курдук этаптан сагалатак битти. Диана Антоновага бәйәм дистанционный мастер-класс курспын бәләх унабын. Бу манна торт араха, декор араха, от нуля хайдах астырга наһа чугай курс болар. Диана Антонова. Онна кыттыбытын иһен тоғу сорук туттарылар. Нария Прокопьевага, онна Айсын Ахлопковка. Бәйәм эме мастер-классын бәләх техпин бағарабын. Живой мастер-класс по кремовой флористике. Теңете үйері көтө күтебін. Поздравляю. Онна егін әмерді күтебін, новгүйе күтебін. Онна қаз бірдей верін әлчіге бәйәм эме мастер-классын бәләх техпин бағарабын. Аны билеген bir кыттачыны Артем Винокуров бәлиетен ағын бағарар. Тыл бәлелер кинеха. Я хочу выделить одного участника за ее смелость, за такой опасный труд с изомальтом. Это Кристина Александрова, которая сделала сферу. Это достаточно такой сложный технический элемент. И хочу вручить ей сертификат от магазина «Я кондитер». И от себя я хочу подарить ей личную консультацию, выступить ее ментором, помочь выйти ей, наверное, из домашнего кондитера больше, наверное, в бизнес. Так что буду рад ей оказать любую помощь. Аны билеген сити курдук bir кыттачыны бәлиетен ағыға тыгын дархан ресторанын шеф-повара Константин Матананов. Мен бұны тух бұл бастың кондитер аяр күттен тугун номинацияны туттарым еті. Евгений Никаноров. Аяр күттен тоқла. Сенік хайда тоғыр. Әні хаға идеялары келдер. Әғадда. Оны сертификатта, оны тоқтақ. Диплом болар. Әғарден! Бастың кондитері білер бит ағаяқ хүкінде қалла. Тыл бәрелер Джежен кондитерскай студия қағайкатығар Мария Столярчикка. Биги бары наха жоллонну бут кыттачылар даганы, наставниктар даганы, он тагынан биги жүллүр хүбе, кайттак кудук таланнах биха кондитердер келбиттериттен наха үйөрдүбүт, онна бу биги жылыбыт, кең араңага бүтүн республикага таксыбытыттан жоллонну бут. Онна билигин бастыкы үс местени билерербин көңүлләң. Ол күрдік финалга чулулар Айсен, Оксана, онна Юля тақсан бейлерин, сатабылларын, таланларын көрдірін, бейгіні сөқтірділер, онна білген кинлері нағрадалыр кәм үйнен келі. Үхіс местеттен сағалы бұд. Үхіс үктелләқ дипломынан нағрадаланар Юлия Федорова. Әрді Юля. Киеха диплом, онна тартамаге мағынтан сертификат берілер. Юля қарде. Манна беги жүллүр сибе олус долгуйду бут.
Кадак дякавый манык нахатын анна кемкеллеге де билген 2 местен эттәкпине эги ким бастабытын тутатына билегет. Ол курдук для кондитеров тен маркеттан 10 тыынчалак сертификат. Оны тагынан 2 үктелип тоғулур диплом туттарылар. Айсен Ахлопковка! Айсен, молодец! Агарте, молодец! Тут атына эмоцияға керен тұрар кеммитігер. Инкатрей торговая компания атыттан сүйпетейінчалақ сертификат, онна бастықы үктелі тоғылур диплом берілер Оксана Никанороваға. Сақа сирен бастың кондитера Оксана Никанорова. Ағардалия қайын! Кырджык тағаны чақчы кондитердер дендегіттер таланнақ болалар әбет. Мен тұс бәйім. Кондитер ден тылы наукағын күтті жүреліқпен бағарабын. Тоға детер. Көннөрі ашшы тәрі бол батақтар кондитердер. Киннелер тұспа құдуғынды күрдік таланнақ жонлар әбет. Онна бейгіні күтті тәңе бол бұд. Күнді көрәчілер бет. Сақа сиреттен арас мұнығыттан қолбанаңыт бейгені күтті білге бол бұд күтігер улаханлық мақтанабын. Онна бастақы бастың кондитері ұйтта Жанна Ксенофонтова Федорова. Көрсе қадері! Бастықы проектка маны кытыптан үйрәбінағай. Манна тоқтар әлбақ кейхеттен бейден ник оңыроқ бұт сөбеті, бейді кыттық бұт сөбеті дияқтарын хөп, кәнеке бітір бүппіден кәне. Манна болағаны бұл проектка самай күстәқтір, оны самый смелый кәлбіттір. Күстәқ аналаджыныр кәлбіттір, потому что не каждый решится вот үз күнімға камераға, қағанда камераға ғылдуатан жыныр. Кәлендер маны үз күнімға ғылдуаттар, 2 күні, 1 күні ғылдуаттар. Олығын самай күстәқ аналақ жыныр манна кәлбіттір. Диханыбын. Onun всех люблю. Начай астыны мағай. Мақтал бар күтігер.